Evangelist Nyamɛ, I beg you, pray for us, the youth. Abusia, yen yebema, abrante, Shatta the Wale. Shatta the Wale, Edrimika, Atwa evangelist Suro Nyamɛ. Na ubeka sadenta Shatta Wale, Edrimika Atwani, okope enkwaje, okope efutuo, okope mpaibo. Na ade Shatta Wale, Owusu Bempah eniwo. Owusu Bempah na first no bompa ye ma ono. Ade wadwane. Abusia Shatta Wale say Owusu Bempah entimi anje no. Because when you say evangelist Suro Nyamɛ ena wono onye hypocrite onye nyaatwom a wode youth no ekọ enkwaje efie nkwaje enase ntabusua yenkotie nsem a Shatta Wale ede beto abonten efa Owusu Bempah ho ene evangelist Suro Nyamɛ ho ni wi a mbete adwenpan enka Evangelist Suro Nyamɛ, wow, I beg you, pray for us, the youth, so that we can have positive minds and directions when somebody is speaking, so that we can all understand and join hands and support. Because they don't want to move. Hello? They don't want to wake up. I said, "When I come back, you come to baby or can I have more?" Boys will be before. And you're telling the jelly boys will be 40 years, 50 years, 100 years. They will prison. My life was saved. I saw it into that. Hallelujah. But I'm not a penny about the amount. So, dear, a radia put up our chain. One month up our chain. Hello. Said no, I'll go back to God. If you not commit, said who be a baby. Me one professor. Boys will be organic, have so no time on showing. Wow. They don't want to move. Hello? They don't want to wake up. I said, "When I come back, you come to baby or can I have more?" Boys will be if you was with your mind. Will be full. And you're telling the jelly boys will be 40 years, 50 years, 100 years. They will prison. My life was saved. I saw it into that. Hallelujah. But I'm not a penny about the amount. So, dear, a radia put up our chain. One month up our chain. Hello? Said no, I'll go back to God. If you not commit, said who be a baby. Oh, yeah, branch and our Bobra. You told me we are my home. So, I know we are my home, Bobra. Not to be life was saved because of a massive now say or my bravo. Be a me preacher, so branch. Abaya bread. I never preacher though, wouldn't such a bad comoko. But then, what Timota? I didn't think me one for me, you know, preaching me too. I have teaching about. Evangelist Suro Nyamɛ, big up yourself. Nyamɛ shout. God bless you so much. Nyama bibi awi bia Nyamɛ nhweso. Ombie kwan ma. Some of us, we are listening to you. Don't think we are not listening to you. We might be far, but we are seeing the godly things you are doing. You understand me? Yes. Ghana this my Ghana take for him so far adwenpan aka Enkrata Mukin Kong aka Fufokin aka Bempah fan yirenim enya form aka Mitona Omatiem Mr. No Pressure with my chair pressure by the ebefow. Na sa friend Mr. International Man ye kasa ede kire wiase no na ebi mu so kasa kire eye omonamfo. Abusia ye nua Bempah Shatta Wale ase ene ni music industry na owom na ngasa no. Shatta Wale se o senke. Na Shatta Wale edna ne aduaduam Ghana was so ohun sofu bia wo ye powerful. Sofu bia wo kind of correct. Sofu bia wo timi ebo aye hip life, hip hop and dancehall enyom e wo se be we obegina e preachi. Hwan ne konya no evangelist Suro Nyamɛ. Na evangelist Suro Nyamɛ nipa bia wotimi ewura youth num, wotimi wura gato upon gato. Ya wo Ghana asofo bebre ho a omohye wi pa. Me nye fake. Ghana ya wo asofo bebre ho a ye ka ne boka wi omohye papa o. Fake no mohye. To me dura so ndem a na omkasa nyina aye bete. Omkasa nyina aye daisy. Omkasa nyina entwen enye de emma. Sa asofo wei eba begina bonten abe preachi eye enkwaje ho asem ede akire wo
mpo anka you on preaching kwaje ho asem oba obaji eye sika momla emetua eye covenant seed mometua sika in dollars said be ya ono benya bi na o de tua manfo ka se meko e wo social media anya de emo ano evangelist Suro Nyame Shatta Wale ebo ni din Shatta Wale ayese wonye Shatta Wale da bia metwe na abo so Shatta Wale amese Shatta Wale enye wonye o Shatta Wale atimi akokontate eye abrante ama abrante na hunu se sabi wanye obiampa amana support no wanye obiampa ompa ya amana eho dance oken Shatta Wale wotabo mpa ya amana dia that means say sabi Shatta Wale eye obi a odwiri nipa ho na wei ena yenua panyini ye bra panyini eye obofo eso eto ne nsa efre evangelist Suro Nyame na oto ne nsa frɛ no Ghana fo ebre yese no obofo ye nhwanimu babusua obofo enye nhwanimu ni nhwanimu a oye no ene sei watimi ato ne nsa afre wo bia sabi Ghana fo ayi ne baako amano Ghana fo ebu na bonfia na obegira ne puppet so aprichi Ghana so fo no mo na omo so mo ye guy ena ye nesi president ye nesi mampanyi ena mampanyi amama so ndem a ena mampanyi ntimi nya mampanyi no who told you say mampanyi bia mo aso ndem ntimi nya mampanyi ena nyai Ghana mamo na wo ko anu asole ma mo ngoto aba na mo nyi mampanyi no efasi so ano na obofo e kire say evangelist Suro Nyame nipa bia openasem nte so otwe abrante ne de eben no saa asem na obofo kan kwa de mpenasem what ase Shatta Wale so ayede aya de say Shatta Wale epe enkwaje Shatta Wale epe futuo Shatta Wale say the whole Ghana ye kasofo a odimu evangelist a odimu obi a sabio okasa na tofo na apai obi a wotimi wura gato upon gato wotimi ekwaje omo aboneyefo eba Nyankopon na ase de a eba nananom na ase de a evangelist Suro Nyame mensha brante no ne structure evangelist no mensha brante no nyoma wo ye nye de evangelist no wo na wo so osofo ye no osofo no timi ko gato osofo na wo so ye no otimi ko gato osofo na wo so ye no wotimi beka ne bo so asem osofo no enya atwom osofo timi ko gato osofo ti social media eno stress ska oji ska moto ska we moto confidence dia ene sa osofo no enya atwom to me AdwenepaHene ene Shatta Wale aka bom ade na se ye betusu eye evangelist Suro Nyame over sam sofo na Shatta Wale so timo mpa ma no sofo ba ya Owusu Bempah Shatta Wale se Owusu Bempah empire bonko ba bia oso hunu so Owusu Bempah Nyankopon nipa sada me AdwenepaHene me de me sabe sime bo aka se me hunu so Owusu Bempah Nyankopon nipa ne empire bo enko ba bia evangelist Suro Nyame empire bo enko ba bi eseno because se ko pie evangelist Suro Nyame video so a abusua ubetie no wasa tie biem ubetie akwa aba asa tie because abrante ne obi a wo kan nsem a ewa abrabom ono no otimi ka tro se so mani ska no nyanyame na adema no ono angasa na adema no so nko din se no woko obofo asoro no obofo man 150 million go granti interview e ka asra se we eyeska enyeska bia horo na musa evangelist Suro Nyame kam ya adwane kakra but me trans dwene hu se da bi enyansa na waka because or this can be at my rent apartment ama boys home dinachi or this can be at my ha dan ama man from dinachi also woyen ono no sabi ne ho kire no ofrigato ena eba ti gato no free ba no nipo otima ne puppet ejina ason dem kese e wo Ghana reverend obofo na atimi de ne yere ene ne ma akotena America abonte so akoto fie edamom atenem a wono sa de ebo ne bra odi America akoniaba eti evangelist Suro Nyame Shatta Wale say ono de so hiam paibo wo se Ghana so phobia no obi oto no ho so a nation prophet ono si president oyo bi so obi anya obi a onko obi an kwaje paibo but evangelist Suro Nyame wo no ba beje paibo dia ene e Shatta fan esan fan fo nyina obi a paibo na se ma AdwenepaHene ho a monko evangelist Suro Nyame wo na monko kwaje paibo because ono no timi ede e kan say artist nyom ejina na so ndem ebo ema obi atimi sa hwe Ghana for so for bebre enya atwompa bebre hypocrite adentia ye wa asole nyom ene ye wo wiase nyom na ene de he sank ene nke kan wiase paade a ene nke osofo bia no enye kesabi obi osum nyame o because osofo bia ye de twa nyame na mo se mo so no nyame no obaaye no nyame no wa ma metena bonta ma yesa hypocrite no osofo etimi etu obi sen ewo na so ndem wa bra sa asem sofo no etimi kwaje obi yire edino
sɔfo timi to obi san wa asɔnda mo so ɔtwempena ba sasɔfo no ɔtwempena so no obia nka mo hu yɛ ka sɔfo de nka wa wale ote wo yere ho te sɛ ɔbɔfo ɔte na yere hu Ebeneza te na yere hu obi nim te na yere hu ba wo nte wo yere ho na akɔgyina pɔpɛte so etimi koto obi san de a ɛna wo pa kyerɛ sɛ ntabusua ye twɛn sɛ evangelist Suro Nyamɛ obetuma sɛ youth no bebree because obetuma sɛ obi sɛ Shatta na Shatta tɛmɛ bona baso Shatta so hia mpa ebo de a no nto youth no fo de a ɛna evangelist Suro Nyamɛ sɛ Ghana ye gya ahyɛ won sa Ghana omom so mo ye evangelist hwan obi ankonkokoda sɛ evangelist Suro Nyamɛ ne tie ne preaching sa ye betumi atena ase na yafa mu aba o ne tie ne preaching sɛ betena ase ne ada because yenim sɛ no obi a stubbornness no ene de apia besesa de a obi also ye the real stubborn no ene wa pie no obeka Nyame asem ono no ka ensem ko deep osofo no gina property so no baby o kan yes kasem o on ka the real life the real definition e wo ensem no won ka but abrante wetin ba bonte be ka sa ansem no de a ene evangelist Suro Nyamɛ wi a brabaje whiskey brabaje nsa papa bi na twagu so because Nyankopon ba ye no ono odensa ene serve amanfo twa bi na koda na adwene ho na wiase de no kra no na ato a wo kan Shatta de Wale adwempan ne ese wa ya ade so akọ evangelist Suro Nyamɛ wo na wa dogi Owusu Bempah because ne mpa ebo ne nkom hye ne enko ba bia edenam enfichire ye evangelist Suro Nyamɛ de no eko deep ntabusua obaso ameka for tap send edama tap edwuma de ko maso ya sena obaso send this guy from no ne de ko Ghana tap app na make am for dama first time app na be here promo code adwenepan ne na abogu munya discount kama medo asia Nyame ya adoma ye besan ahia yenkotie evangelist Suro Nyamɛ preaching what ase peace out Odo mi kokro ma ba o Namba to ko edo he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na me ye ne dey tuna fi na send there e kwa ba tu na me me announce tap nka dia tap send na no so ye dia app aba obia da no dugu no phone so na wo dey register the send ska kofi ayente na hwe sa na wo kwa bo ko trace ka extra ma mesrawo me kan for tap send amount so you use iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrawo and I will send this so mesrawo of first transaction be no wo so wo hia promo code no so ba adwempan ne edagu yes ntimpacho ubogu ma wo Europe kwa da obenya €5 free before the some party for some can tap send edamount wo America so ne Canada dia mama $10 to miss now men ha oba ho for say enkwa abonte no bi akoso pe mpacho wo biara no na ekọ some kwa abonte dem ma download this see atena fie mpacho na relax no one say mpie kwa abonte bi me hu say me kwa abonte mama na ade a am de krompo ni say first for no musu credit card nko a ene de tap Paul amante mo say dikanfo obehu ye mobo wo se Owusu normal bank card utimi dey register SMS ka kofi asem atadwe yate de ti tap aba ama hiafo say send this kan ko Ghana na rate no so kama yenche bi dia mama mesrawo me kan fa ma on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesrawo promo code bogum na ho hia me adempan I na €5 free no more Canada so in US so so benya $10 say your day me ade afo de uni se me na tap ye kama tap send abusia rate mo hene Adwempahene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi